Kining atong ebanghelyo karon parihan ni sa adtong pagkadomingo, pero version to ni San Mateo, kani karon version ni San Lucas. Ang punto nga ang Ginoo nga mao ang hari naghatag yod og puhunan natong tanan, ang iyang tumong aron ta makaginansya niya unsaon man pagpaginansya ang puhunan nga gihatag sa Ginoo kun ato siyang ipaambit ngadto sa uban. Lingi ako nun ang imong tupad ing na unsay gipaambit nimo ron sa inyong panimalay. Unsay imong gipaambit ba sa inyong balay? Ang puhunan nga gihatag sa Ginoo o ang puhunan nga gikas demonyo? Kay kita ra ba duham ni kabuk atong ipaambit na ay maayo, na ay dautan. Diri sa unang pagbasa, ang hari si Antiochus iyang gipaambit ang iyang kadautan, ang dili mutuman sa iyang gusto, iyang pamatyon. Nya na timingan nga ni ay inahan sa 7 kabuk anak, 7 kabuk iyang anak. Sud sa usa ka adlaw gihurot gyud patay ang iyang anak tagsa-tagsa diha sa iyang atubangan. Kamo dinhing mga inahan, simbakog na amoy anak unya patyon sa inyong atubangan bisag tulo lang ka buok, okay ninyo? Anak nimo ba dias imong atubangan patyon karong adlaw, okay nimo? No na mga yawan noon dili dayon kani. Dili pa man ni panahon ni Kristo, panahon pa ni sa pagsunod sa balaod nga gitudlo ni Moises. Nya unsa may ilang gipakamatyan, kana ra gyung pagtuman sa balaod nga dili mukaon og hugaw nga mananap. Nya kay ang baboy mao may ilang gitawag og hugaw atong panahona. Nagpakamatay ang inahan og ang 7 ka anak aron di lang gyud mukaon og baboy, aron dili mahugaw ang ilang lawas. Kuya sano? Kita karon bisan pag ma-high blood kaon gyud. Gani ang ato dinhing palibot ambot karon arang-arang man paghuman atong nangamatay ang mga baboy, di naman kay baho ang atong mga kapilya, pero karon ambot wa pa baka mo balik nga baho na sad kayo kay ang mga pigiri naas kilid sa daan, kilid sa kapilya, kilid sa mga balay sa silingan, purti ra bang bahoa ang silingan, nangamatay na hapit sa baho. Nga naman kaon gyud baboy. Pero sa Old Testament panahon kaning Makabiyos nga gisulti dinhi, naa di ay 7 ka managsuon og 1 ka inahan nagpakamatay aron di lang gyud mukaog baboy. Wa gyud magpigiri siguro ato panahon na, no? Pero dili ni ang pagkaos baboy, dili ang baboy mo'y isyu dinhi. Ang isyu dinhi ang pagsupak sa balaod sa Ginoo nga magpakamatay unta ta. Kay ang pagsupak sa balaod sa Ginoo, mga igsoon, mo'y makahugaw nato. Dili ng mga hugaw diha sa kilid kanang mahanggap nato, kanang mopilit nga lapok sa atong lawas, di na mo'y makahugaw. Ang tinuod nga makahugaw mao ang sala. Muna si Santa Cecilia, nisaad siya na ang iyang lawas ihalad niya sa Ginoo. Bisag na minyo na siya, giisip niya nga ang pagpakig-sex sa usa ka lalaki bisag bana na niya makapahugaw sa iyang original nga saad sa Ginoo nga i-offer nako ang akong lawas
nimo nga birhen, limpyo physically and spiritually. Ilingya imong tupad. Ing nalimpyo pa ka. Gano. Ing nalimpyo ka. Ang uban wa gyud mulingi, pasabot hugaw na. Hugaw. Kanabitang kanabitang hugaw kay ka, magkabuang magkagtago. Di ka ganahan maglingi-lingi sa mga tao kanang hugaw ka. Labi na gyud og parehas ng kung lading ato, no? Damo ko'y classmate sa una, high school ba to? College, istriktahon ba? Ay gwapa-gwapa mo sa siya. Niya, nalapsan. Pastan lagi, akong giingnan, hala, naunsa na, pagbarog niya ba? Hala, kabuag dagan nga to padong CR Di na gyud ganahan mulingi sa iyang di na ganahan mulingi na mo. Ay, hugaw naman siya, kay lapsan man. Ana. Imagine mo? Ana. Lain kay katanaw na. Diha pa'y istorya nga rin ako. Katawa so kamo tinuod ba sa to ako sa tong amigo, gibuwagan ko niya gritso iyang uyab kay nanuroy ko no sila, nakaihi ko no. Sa siging pugong-pugong ba na nakapugong, nakabuhi gyud ang ihitan. Wow, ako no niya dias public. Giditso niya buwag kay nahugaw man. Di ka ganahan maglingi-lingi, di na sa kaganahan mulingi anang hugaw. Kalain na mana jud gano. Pero kanang kahugaw nato sa sala malimbungon kay kasagaran sa mga sadaan limpyo kay gnaong. Tao na trabaho ko di land bank nya magsige man kog overtime katong first 3 years pa nako mauli ko tag alas 10 alas 11 gabi inigawas na ko anang land bank kanang daan diya daghan kay magsige pakpak diya pakpak amo nang tawagon og pakpak street. Di mo kay imagine pakpak ba kanang pakpakan ang moagi sakyanan kay hagdon sir bag-o sir bag-o ana tawagon sa nanamo dihang Mangga Street. Mangga Street kay mangga sir nasa nagikan Guadalupe manggamit di ay mangga ba manggamit oy mga limpyo kay mga naong bag-ong ligo nana nindot pa kay gisulob ko tubra diri aring ubos og jutay dinhi ba nindot kay tanawon ana pero limpyog lawas hugaw og kalag mao na ang pagpakamatay ni Santa Cecilia aron lang siya magpabiling putli sa naong o sa matas Ginoo. Ang pagpakamatay sa atong mga martir sama ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod o sa mga apostoles maotoy nag-maintain sa ilang kalimpyo. Nya unsaon man nato aron masunod ang ilang panigingnan ay nalang tingali pagpakamatay pero patyo nato ang atong gugma sa kalibutan sama ni atong inahan ang iyang kanunay gipunting sa iyang mga anak tanawa ang langit dong tanawa ang gihimos Ginoo kamo wa gyud ko kahibaw kinsay gaumol ninyo sa kong tiyan kinsay nagpahimutang anang bahin sa imong lawas gikan sa nga Aristiil nga may kayong pagkapahimutang ang mga bukog ang mga tinai ang mga ugat why nahimo ang inahan ni ana matod pa niya iya dayong giingnan kung magpakamatay mo sa pagtuman sa iyang balaod iuli ra na niya ninyo ang tanan nga mawa ninyo aning kalibutan na ana iuli ra balik ngano man makahimo man ang Ginoo kay siya may tag-iyas tanan muna di kita mahigugmas kalibutan iuli ra unya nas Ginoo natanawa diri sa tong ebanghelyo ang gihatagan og usa ka kwartang bulawan iya dayong ginegosyo sa ato pa gibuhian niya sa iyang kamot wa niya tipigi pagbuhi niya nabalik niya nabalik og nakaginansya siya napo kabuok
napo nasad ka coins, nasay 5 ka coins, tanawa unsay nahitabo, ang nakaginansyag napo ka kwartang bulawan gitagaan na noon og napo ka syudad. 14 kwarta na ato, di ba? Nganong tutok mo na ako? Mao lagi na buhi ba ipanghatag. Ako na din ka nang magsigpangayo din mo ingon jud ko, gusto mo nga di na mo magpangayo, gusto mo nga mudaghan inyong kwarta, tubag nila, padiroy gusto gid mi ana padan ako panghatag. Tanan ninyong naan ninyo ipanghatag, mudaghan gina. Ihatag ng imong pag-alagad sa imong kanabang imong kusog, ihatag na sa katilingban, pangalagad sa katilingban. Bahalag way bayad, pangalagad. Ana, sige yung alagad. Kanang imong yuta, ihatag na sa inyong silingan, aron doon na sila'y maayong agianan. Ayaw pagsing pangural nga, pitos na kaya na imong silingan, ihatag, tagaig agianan. Ingka mahurot akong yuta, gitanaw na itong mahurot ba? Ihatag ba? Agianan. Nganong imo man ginang piiton imong silingan? Kamong mga naninda, na may mga naninda diya daprid gisdan, sagda ilang mi pader kay negosyo ning amo, panginabuhi ni, uy, hatagin ninyo ang katilingban, ang publiko, nga safety sila. Iatras ng imong tindahan, layo-layo sa karsada, aron dili madisgrasya ang imong mga silingan. Hatag ba? Kanang magdagan ang sakyanan, mga motor lusot-lusot yun, di gyud mo hatag og lugar, bisan ang nilabang sa pedestrian lutsan yun, hangtod lang nung duha na nakabuk na matay diya, naligsas motor anang mayati, kay bisag naa na nagsubay sa pedestrian, di gyud mo hatag, lutsan yun, patay ang taon. Gahapon atong sang adlaw dito misa ko dito sa ilang Father Red, Dalagit, sailog jutay sa Argao mong tingal ito, si Bunga, sailog jutay, duha ka buok gabuyod sa karsada, pulos motor, nagka sila, naghigda sa karsada, imbis nga adto unta tumuhigda sa ilang balay, diha na naghigda sa karsada, na nagdugo ang ambot buhi pa baka to. Nga naman, tungod na nandigyan mo hatag og lugar, lusot sa ko, kinsay makauna na to, mga daho kay tanan ba? Kining atong kadaw, kining atong pagkadi kamanggihatagon, mauna hinoon mo patay nato. At tanawa ron ang nanaggubat nga mga nasod nga di gyud mo hatag og pagsabot, pagdawat og pabor sa ilang isig katao, nagpatay na, pinatyanay na tungod sa kadaw. Ang inahan gihatag niyang iyang 7 ka anak. Si Maria gihatag niya nato ang iyang bugtong anak. Si Santa Cecilia gihatag niya iyang kinabuhi. Gitigbas ko kuno ni kay sige mo siya kanta, giputol ang liog, pero wa gyud kaputol bisag unsa kahait sa espada, katulog siya gitigbas o kusog kayo, igo ra gyud masamad iyang liog, pero wa gyud maputol. Mura bag di gyud maputol ba? Namotong gibiyaan na lang siya sige agas iyang dugo, kay di man gyud maputol bisag hunatan pa, nahadlok na lang sang tigputol, gipasagda na lang siya sige agas iyang dugo, sige lang yapon siya kanta, niabot og 3 ka adlaw wa siya mamatay. Nga iyang giampo nga ang tanan nga mga tao nga nagsigi og kontras Ginoo makonvert unta. Nga nangandoy siya nga kining akong gipuy ang balay matukuran untag simbahan. Na ditong iyang dako kayong simbahan tungod gyud gipuy-an niya. Natawo ni siya mga 180 AD, namatay po ni siya 230 AD. Mga gauna ni sila nga mga martyr sa atong simbahan. 50 anyos siya sa dihang namatay. Pero grabe kayo ang iyang paghatag siyang kaugalingon. Hangtod karon nagbaha pa ang grasya gikan aning mga santusa. Muna salamat sa nang hatag nato na malit og slat. Kamong nang hatag og slat, pwede na mo mga matay.
Oo. Kaya nga naman, nanghatag man mo, wa man mo magdinaw, ayaw kawili ani mga butang sa kalibutan. Ipaambit na, ug doon na tay dakong grasya dito sa langit. Di na kinahanglan magpakamatay pa ta. Pero patyo nato, kining gugma sa mga butang, labi na sa kwarta. Patyo nato ang atong kadaw. Patyo nato, kining atong kaulag, nga magsigpangita anang lawas nung katagbawan. Patyo na nato, ug mauna nay atong martyrdom sa matas Ginoo. Manindog ta katong gustong mahimong martir.